Apay, asino di pinagsasawan nyo itay dito paraangan nyo? Nagpigsa ti busis nyo. Mga gaging kay kalsada. Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di da pa'y mutamong ay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kiti atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayon tumot at damasapol na kadakwada. Papaadwak nga rod ti bunga na. No kayat da akat gatangan da. Agruam damot nga karadawat. Matangkanan lang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay nadayta ka manen dyan na. Kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangag tay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayo na iti pangaldawan nyo tando ti linutok itay. Ay apag iso nga raw, tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan na, balasang ko. Di mauasak man di tabalay ni nanang, nanaloleng. Umanungat manan. Ay na, ni Ramil tumot di takaruba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay nga at tinukul na. Anya ngay, nakangaglakag nga rodan ka ni nanang mau. Ay, adda nga imimot ni nanang ko nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin abunga timula na. Gamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak nana. Sumana o, mangag amin ti karuba. Ay, ni, agmay-may saka yun sa mananita, nana. Pimanaw manan dyan, akyo? Wana bala siyang kaw. Nagpasyudad manan. Tanay, adda trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit, anusan nyo manan at agmay-may sa nana. Wana bala siyang kaw. Nairwamak matke din. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam ditaya. Ako, mabalintag damag po. Nay, apay, asino kayo? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalang na damoy ang mabalin na maabangan. Uray italang nga rabi. Nadadailan kami ngamin itilugan kat adayo pa tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang wano anya. Ay, saan kami akas tanana? Kas makita yun mo, kadwak pa iti ubing ko. Agdamag kayo langan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, kahit agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo da kita. Amangan nubaro ang modos da kiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pa'y mo tinapili da pagdamagan iti maabangan. Manulaang mo ti pamasay no kaya't dati agbiro kay jay sentro. Ang sa bagay, sumipngutan. Man-mano tilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunig kayo pa'y barok. Ay, sapay ilaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sintro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana? Ay, kasalungatan. Agad umyan kayo pala dito'y balay, Uray katagmay may saak mat dito'y. Taada ijay syudad yan, ako. Angam na anusan nyo ato'y nanumua balay may. Tabasit, kan sana simentado ti diding na. Kano agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ana, pagyaman kami nana. Nagsayaat kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit niya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin di ta ubam nga ubeng. Madlawan na bannog iti biyahe. Mala, ayabam jasawam ijarwar. Sapay masikog sa. Kaslasan mo't ang matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko nana? Tagalog diyan muna. Ay, kastaya.
Mala, pastrakam nga rodan. Kat ipagpabalayo latan. Paspasin siya kayon Agyaman kami nana. Sana bali, tano matarimaan tayo lugar me. Pumanaw kami matlaang. Andan samat sa nga ili ni Nana Luleng nanang. Nalabasa kita Jak may rupaan mo sino dagi chay. Nakitak matlaang itay agwalwalisak di tarubayan. Iso dagita katay na isarong ditoy at taga-adayo a lugar. Nadadaulan da kano'y tilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kasta aya. Nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon nga'y numanagdakdakas gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong nitabalay na kapakanan na. Kurang nalampunan na ida. Agpakalaing gayam. Kunambetlan bak ng mata kundi tulong. Angam kaslan lasing pamadagili sa nga ili na nanang. Nag-isam damot itay limaba sa kijay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaang. Agyaman kami nana ha. Uray saan da kami akam kabagyan kat pinadagas na kami ni Tibalayo. Awanan yaman na barok. Rumbang latulungan dagitag kasapulan. Sana may sa tal daw kunada nga road. Nagsayat kayo nana. Aywan, awatan nyo rito Isupay nga inayon nyo paggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery nga imbatiyaw. Alan nana, awatan nyo kuman. Di kay agbabain. Intong sumarong karak tumarin. Kita no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin o kas niya agtudo. Agtagtag gayam ti bubong nyo nana. Ay, wun nga rod Mamin apul lata nga maikat mo lata. Kansa na bali tadamat timba maitaya. Narwa makaon. Mano matatawa na nakasto ti balay ko ngay. Alangar nana, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, barok. Di ka la nagpanpanunutan, Loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakas. Sapay agmay-may saka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanyak. Katimbag ko nagbayad da mag... Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga awatan ngam ipilit damay. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten nang yawat iti limagasaw. Madlaw ngamin ako repot dagijay kat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da ngam impilit damay. Trismel? Ay sus nagdakalan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat ngam impilit damay. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagijay. Ay sayang. Ijay balay ko matinakiturugan da. Adda ko matrismil ko. Ne, apayan. Adda mo ti agsangput alanlandok kas kada semento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarima ang tabalay da. Kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Adda pamilya jay anak na. Nagadupay ti anak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, dyan na. Imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay nanang? Sino nga ta tinagpabunag iti materyales di tabalay da Loleng? Malagip yu jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uuwan. Isuda ka nung matigimatang kadagita. Anya? Nasingput gayam dagiti at tao nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damagayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Ado tinigusyo da.
Kunak anumang limlimo dalaeng, ngambak ng damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya nanang. No amok laeng akat siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Ngam, anya ngay nga rod. Sana bale, tainton sumaruno amok ton. Ay, sayang atalaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Nagmayat matan, tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, ngam nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamuan ang disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda nang tulong kun ka. Ay, siyak kumamot. Ha? Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga ida. Ngam kit day, saan ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwada? Nga magpilit damo nga may namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat manglimlimo dalaeng. Ngam saan ba't gayam? Pudno gayam dya ibagbagada niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wen pudno launay day ta maritese. Nay, asino nga tati tataulan ti aso? Ay ikitaag man itatawa. Asino dagita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tadagita. Tumalangkyaw damay. Kuminita da itaglawlaw. Kaslalang ada tibak nang. Amangan no da ito'y matantiguндaway ko ang matulungan. Tiyan mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asit gak man ita. Anya ka di ti masapul yo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo kapsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Ket isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Naimbag nga oras mo kapsat. Kastamot ka na kayo. Don kan Senyora mo dagitoy. Ay na, iso talakit din ti instrumento amang tulong kanya. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. What? Agbirbiro kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakla na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot nga minti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papanan nyo ako na yo, sir. Agad adventure kami lang. Kasta lang aminin tiliw-liwame nga agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawain ti panagbiag may. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw, mabalin mi ti makinagos ni tabalayaw, kapsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na ako. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y inlutuan kayo itinaimas at araon. Ay na, nagsaya atag. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, kapsat. Ay, wan kapsat. Awan kaduam ito'y. Agmay-may saka. Tanang asawan dagiti anak ko. Aday ti adayo dyan may sa nga anak ko. Kat jemot may sa, inasawa mo lati taga dito.
Kaya, Ngam saan dangag nanay dito, itadakat nga ron bukod na balay. nanay, nagadumot ti appliances mo. Una, ngam tidaduma saan mat amaus-usar. Ngam brand new amin dagita. Kaya, Malaa, ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita, tagi na naak mutin. At damutin inruar ko abaro nga ulas, kan pungan nga usaran nyo. aywan kapsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Ne, nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglupay day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, Nalang around. Inkaginanan kapsat. Pasensya ka ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istorya na. Adan samot sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Asino nana? Jack amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo tamo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagos dan samot iji balay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang pati di parbangon. Jack ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita kajay pick up alugan anapan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanan. Kat idi agringak. Awam madtang lugan na nakaparaday di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagijay sa nga ili na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man asino dagijay asa nga ili na. Ay, aldaw mo't gaya man. Ay, naladawak anak ka rin. Nana, ngayon nyo! Umay kayo Ay, kaririin ko dyan Apay Ay, bumangon man laang Ay, Wan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Nangipanan nyo ka dagiti appliances yun diti balay yung Nangikabilan nyo di nagginavase yung. Kantay dakla TV yung. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Tiyak mo't kinot ko ti dagitay. Ayan dagitay bisitak. Nakita Bisita? Awan mo nasang putak diti balay yung. Anya? Awan mo't dagitay bagda dito Ay, Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan nyo! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Tawan ka no pagturugan na. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung ama mo? Wan talanga damot tibak nang. Anyat amok ngay, no iso damot tibak katulong kanyak. Kat papintasan damot to'y balay ko. No subalitan datin tulong ko kadakwada. Anya? Ngamne, awan damutan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak ka rin. For the first time anak ka. Ala, amangan mo't no daing paangot da kayo. Iso na imas titurog yo. Anya, ay, kastanga-tanga agpaisaw. Ne. Ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante ngay. Ay awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina, Jayrelo. Tainted ni kasinsin ko day jay from abroad. Agbalor ka no iti 15,000 pesos day jay. Ay sus, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo, noan niya pa dagiti mapukpukaw. Tayin tayo report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kon. Sapay kunak nga ipatawid ko kan kaday jay.
Pakalaglagi pakday jay iti panagabrod ko iti. Kan dagitay impausar ko akabarbaro nga ulas kan pungan. Awan moten. Ay nagninamot laang dagitay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay kat inalada siguro amin na napakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa iti daduma na pukaw. Taintay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kan tasta sa kaskadabaso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sa amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, kan juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagningi na dagijay, tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo nanang. Nagpaturog kayo nga min diti balayo iti saan nyo nga maam Kanay baga ni Nana Loleng kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay diti balay. Apay di yun narik na aya? Ne, tsak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga dahil paangot da kada kayo. Iso na imas ti turog yo. Mas daawak nga rod ta narida makmet. Basit la karasakas lukwa kat makariing akadagos. O sige, intay nga rod ag-reportan nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamakan ka. Amo ka, katkatawa am tiliklikod Loleng. Ay, saan mo tamaray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Agam, adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak amapukawan iti namnama. Adan tulat tadumteng anasingpot abak nang amasa nga ilik. Ket patsik amatulungan daktumot. Nimbag nga orasyon nana. Sa dino ka diti balay tiagnagan iti Loleng Pilaryo. Agrupro pamut abak nang daytoy. Di alas, kan nagpintas di bag na. Nagdadakkel taritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loleng, madam. Adang amin papa itad na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak mo di balayin. Imayak idin ngam nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loleng, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan tan kita umato'y balay ko Saan na presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loleng. Agpinpinsyon. Ado pa'y katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na ayan. Ala, sumrek ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pang tedam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y laamang manganday to'y. Di mo lamalmalpasan. Hinibos ng tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan ayan nga itay ko nam nga itulong mo kanyak akwarta. Ma'am. Dagito'y man De. Resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita kwarta. Impamulmul mo mo't kanyak dagiti resibon. Apa yan? May bakit? Ay, di na bakalan. Pangas, Ay, agyamanak. Naisublin ije mental day jaka nakak. No kasta. Kaanakam day chay Loleng. Wan, adda pangurangan na. Numabsog day chay, umuyong. Agkabil,
Basta awak nga ron tayo may dito'y lugar tayo. Apay nga muna dito'y ngay. Umay da nga min ide nga mapagbiit dalaan no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaad na. Isu nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, isu nga imay ditaw. Anya, dandaninak pinatay da jay akan-akam. Kunakla no agpay suabak nang agbalamag kayam. Ita, tadan na talgad at trabaho yo anak ko. Mabalin yun ti mga asawa kan makiasawa. Nay mapmapanan ti tawon. Apay, awan pa'y kaayan ayat yu aya, Samay, Rosa. Awan pa'y kanyak nanang. Awan mo't la kanyak nanang. Awan pa'y ti panunot ko na itabanag. Uray siyak nanang. Jak pa'y nakasagana amakin na yat. Kan may sa. Kaslawan mo't makita ka matino alalaki kadagiti agar-aram kanyak. No kasta, adagar-aram kun ka, Rosa. Adua, ngam awan nga rod makita ka limpyo kadakwada. No saan nga artek, sugador. No saan mo't, istambay. At dapat agar-aram kanyak nga agtatakaw Ay, awan oray may sa alimpyo aya. Awan nga rod. At damot tayo awan bisyo ng agar-aram angam, chismoso mat. Nalabid unay. Manmanumot tikas dya lalaki. Sao, makarengreng. Ure lagparparasyak di katay nang agsasaunok wa. Iso dinispat sarkon na. Ay, ala urayom nga road. Tapatsik nga dan tulat talimpyo nga agdaton kang kanak ko. Kat sika nga ay Samay. Awan pa'y ar-armaw. Awan mo't mayat amaharam nanang. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Awang kurso na kadakwada. Malangarog. Urayan nyo no kaano adumtang dagiti para kada kayo. Tanarigat mo't no mailawan kayo iti awan kaus-uskan na atao. Katsapay ko ma, tapada yung matla a profesional ti maasawa yun to. Makapadanag mo dagiti anak tabantur lakay. Manot tawundan, ngam awan pailat asawa da. San pa'y siguro adimteng dangitay na ikare para kadakwada. Mabaakan dan samot. Di mo adda puliyo abaak lakay. Talaw ti kakabsat mo abaak. Wan bebang, managbabain nga bin lagi ti kakabsat ko alalaki. Siyak lang tinakaasawa kadakwada. Naimbaga, ta inaram nak idi. Tano saan, may saak mo't ang nabaakan. Nagalas mo't ti kasta nga ibagbagamon. Anyat kayat mo apagparangan, pinikot ka, kasta kada. Awanim magbagak a pinikot nak. Inaram nak ko nak. Kat inaklon ka man. Tima ko na api ko, katay pinilit mo. Sanak mo't a pinilit. Sa naging nayat tamad andwa. Nagalas nga minti kasta asaom. Uray pudno nga inaram ka. Di mo matsang kabalikas takababain. Ala, sore nga runudan bakal. Sore iti na ibagak. Tanangam ti panagsasaom no maminsan. Ta makapasakit kay tirek na. Mala, wanan. Sore nga runan, wan. Marisileng, asino jay kadwa ni Hildo nga anak mo asim mangpag. Limabas da ngamin ijay balay iti kalman ka. Napintas mo't a babae. Ay na, tay may kapat nga asawa na maribibang. Ando kasta. Sabali man ng ti asawa nan. Wan maray. Kanay masikog manan. Ay, talon ti putot dya anak ko apasig nga inauna. Takasanaw, agduduma ti ina dagiti putot na. Sa ita masikog manan dya may kapat anubya na. May kapat tumanan nga po kumiday jay. Babaero day jay nga anak ko. Dilagnak-nakam. Kat saan na bali Basta saan na paggigidda nun dagiti babae na. Saan mo't day nga may na agsusukat ti babae na. Mangikasar ko mga minon iti agbalin nga asawa na tapno agtalnan. Wen ko mga raod nga awang magpao ta karelasyon na.
No nagsinadan iti nobya na, adaman kasukat naan. Ket bareng maudin aday jay anubian na. Wen kumangaraw tanay, may warasan ti pulina. Umado ti suportaran na. Ket naembagken ka amaray, tadan apukom. Ngem siyak ngay, awan pa'y uray maisa. Anyat ko dagiti anak mo ngay, ape adida pa'y lamaki asawa nga men. Awan mo nga rod mapili da apakiin na yataan. Mamangan mo't no napili daw unay. Saan mo't ti kunak? Ngumjak man ammo. Awan pa'y mo't. Ay madanaga na nga rod maray. Mapmapanan ti tawon. Ngum awan pa'y lakkayan ayat da. Sapay arapaap mikin nila kay ko ti maaddaan iti ado nga apo ko. Wana ko mamaray tanay, dwala ang tanak yaw. Iso bumawi kayo kumaitapo kaw. Sana kaskada kami kanila kay. Nagadutan nak may. Sa nagadumanan tapo ko may. Imadaon ti puli may. Mayat kit di ati kasta mare. Kasta kumamot kada kami. Ngumawan pa'y mo. Di pa'y mo mga asawa kan makiasawa dagiti anak me. Ay idandanagak ida. Nang runa jay babae nga anak ko. Amangan no saan ton ama ka anak no makiasawa. Tanay, mapanon titawon. Anyat pong panunutan, bibang bakal. Nagadayo ti nakaiturungan ti matang mo. Ara-ara paapag nga road nga adda kumamot ubing agtataray dito'y paraangan tayo. Kaya't kung ti maaddaan iti apo ko, klakay. Ay, talagan samot adita maparaburan iti apo ko. Ay urayan ta, ang mga asawa ng iti anak ta. Kaanon tupay ngay, awan samot balakdan. Nanang, tatang, mapan kami nagtrabaho kini Manong. Papan kami, nanang, tatang. Ala, agan-anad kayo, anak ko. Ay, nanang, umadaninti ka sa ngayon. Anyat kayat yung regalo? Ay na, may salaang ti kayat ko a regalo. Tay nabayagan nga ibagbagak kada kayo. Apo ko, kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Uray saggay sakay la iti anak, mayatan. Ngam numanay nayunan nyo, ay kat pagbalin ninyo asag tatalo kayo, may mayat manun. Hala ni nanang, agarapaap manun. Malawan, dumteng to ka di dayta. Kaano ngay? Inton madahanon Kasano nga tala ituin, tatang? May destino iti sa bali a lugar. Siyak mati baon la iti sa bali a branch ti kumpanyami. Kastaya, kat ada pag nadam ijay. Ada magkindi libre ti pag nadak ijay. Iso na laang, tamaya dayo akada kayo. Huwag nga raw, maikawa kabilakid di iti inayaw. Ngam ti pangayata, no may destino aki dyan, maitalo aki ti posisyon ko tatang, kat ngumato ti suldo. Ay ka, adaking ka aday ta baro. Sa bagay, baro ka. Awan na asawa kin anak mo, ang mapanawam dito eh. Da kami la, dadakkel mo akin jay kabusat mo. Uwan nga rin tatang, no da kayo ti damagay, palubusan da ka di nga umadayo, tatang. Eh ke, ranya ti desisyon mo. Iso ti masuraw, anak ko. No kasta, pati si Karusa, maidistino kamot iti sa bali a lugar a pagtrabahuan. Uwan nga rin nanang. Unay mo't apan nakairanrananan. Talaggidan kayo pa iti kabsat mo a maidistino iti sa bali a lugar. Ay, uwan nga rin Ay, awan maikawa kayo, nagidan kami nga umadayo ka ni Manong. No siya, awan problema. Kan uray di amayaw, paspasurot matladay chay. Mayat kit di tabarang iti yaadayuyo. Makasarak kayon iti pakiasawaan niyaw. Da kayo mo't, ising-singit yung latangay bagbagaday ta. Magagaranak nga ruden ang maaddaan iti apo ko kanak ko. Iso ano adda na saya at alalaki nga agaram kan ka iti papanam. Aklunum ki din, tapno makaasawa kan. Kat maaddaan kamin tumutan iti apo ko kinitatangyo.
Pagkadwan yun to ti aganak tapno adon to ti agbalin nga apo ko may. Uray sa nga pulaw, mabalin. Marisilay, adamo nakitak akadwan ni malung anak mo iti agsapa. Limabas na iti balay. Inigkaman na mo taybag ni Malo. Ay wan, asawa naman nanday jay, Mare. Ha? Nukasta, nakiasawa man na iti babaeng anak mo. Wan, Mare. Kabalbalo na lang, hindi na panatawan ngam nakiasawa manan. Di mo namin doan na balo di anak mo. Wana, ngam basta mabalaw, makasapol maadago si asawa na. Kanay masikog manan. May katlunton nga anak na dayjay. Manayunan manan dagiti nagadunga po kumay. Ay, imbag man, Mare. Kasta kumamot ka na kami. Arapaap mi ngamin ti maadaan iti ado nga apo ko. Ay, nasubrahan sa ngarudan kada kami. Tanak mga anak dagiti anak may. Ay, mayat kit di ati kasta kumare. Ngam dagi jay anak ko ngay. Ay, manut tawundan. Ngam awan pailat kayan ayat da. Apay ngay. Amangan mo't no napili dalaunay. Saan mo't, Mare? Ngam jak man ammo no apay. Hello, Manong. Kumusta? Nasayat mo't, Rosa. Si Kangay, kumusta mo't ita lugar ngayon mo? Nasayaat mo't, Manong. Kaano ka nga gawid? Plano nga rin agawid into no may abulan. Into holiday. Ay, uresak, Manong. Ngam, adda kadwak nga agawid. Ha? Sino? Kayan ayat ko, Manong. Ha? Lokasa? Adamatin kayo na ayat mo, Rosa. Addan, Manong. Si Kangay, adda kadimatan na sirpat mo dito lugar anak kay Distinwam? Adamatin na ading. Kahit nagawiti sumurot ka niya, into nagawid Yung kasla, alanganin akpay, amang ikuyog kinkwana. Kayawid mo ate, amamom kadananang kantatang. Ay na, sigurado maragsakan da numamon da nga adan kaya nayat mo. Angam siyak, jakam mo no maragsakan daw no saan? Ha? Apa Rosa? Basta. Mabaina ka mabutengak. Jak maawatan tiriknak. Kan agdwa-dwa akmat laang nga ikuyog kong agawid wano saan. Panunutag pa yan na imbag, Manong. Ha? Bakit? Umuawag na kita anak ta dito group chat tayo. Kutsong bata mun Hello, anak ko. Hello, Nanang. Kumusta? Tatang. Kumusta kayo, Nanang, Tatang? Ay, nasaya at lata Da kayo ngay, kaano ti awid jaw? Agawid kami kini Manong indon holiday. Talong aldaw ti masungad na holiday kat. Ada ko makadwami nga gawin. Ngam amangan no agunget kayo, Nanang, Tatang. Asino ti kadwayaw? Apay ko mga agunget kami ngay. Nang, adan kayan ayat mi kini Manong sami. Ha? Agpahiso sami. Wala na. Kinuray ni Rosa. Adamatin kayan ayat na. Ay na. Ay, nagsayaatan. Ay na, kamaudyanan na. Makamanugang kami mulaangan iti amayo. Ay na. Kay, ikuyog yung ida ang agawit, anak ko. No kasta? Okay lang kada kayo ni Kuyog Miida? Ay katuan Ay na, magagaran kami ang makaamam mo kadagiti agbalin ang manugang me. Agawaan nyo ti agawid, anak ko. Nay. Nalagita yung sangpa mo bakit? Balay sa mo ti aso o ano? Pusa? Si kamot, krib ti ubing dagitoy. Ano ang dagita? Usaran to dagiti apo ko Sagay sa dasami kan Rosa iti daytoy. Usaran to dagiti anak da. Ha? Ay, saan pa yan ang asawa dagiti anak ka? Katadan ka ayan-ayat da. Anya ti sumaruno dita. Siyempre, agkasarda. Kalpasan na, aganakdan. O, diadan to na po ko ta. Ay na.
Singin to kumakit di at ipas nga ida tapno maigulpe. Uray triplets no iso. Ay na bakit sinakbaya mo launa yung tipasama. Advance ka launa ngagpampanunaw. Ket di tanto mo la titurong na. Mala, tulungan nak ngagdalos dito'y balay. Tapno saan anak kababain ka dagiti agbalin amanugang ta. Naimbag nga oras mo, Marisileng. Umayak man. Nay, si ka magaya, Maribibang. Sumrag ka. Nagyaman nak maray. Imaya, tao may kukumadamagan. Nuad da naglumaan dagiti apo kum abado iti maladaga da paylaeng. Apay, pangusaram, Maray. Ay, kwa. Usaran to kumadagiti agbalin nga apo ko. At dangaminan kaayan-ayat dagiti anak ko, Maray. Aya! Ay ka, nasayahat nga rodano kasta, Maray. Kahit agkasardan, masikugan na yan ni Rosa. Saan pa'y matkit di, Maray? Ngum umadanin. Iso ano adda tay damdamagag. Ibargin mon kanya, tamakalakaak. Nangina nga may nugumatangak iti brand nyo. Ay, adu ati ba, do ti maladaga nga iduldulin ko. Ipadawat kong dagijay kang kamaray. Agpay sumaray. Ay na, thank you nga rod. Mabitla nga, terwar ko. Dagito'y pay. Ala mamin dagito yan. Tawan mangusar ka dagitan. Ay na, nagadumo dagito'y abado ti maladagan, Mare. Tuwan na, nagado nga po ko ka nangusar ka dagita. Ngamkas la barbaro pay laang dagita. Wun nga road, nagpipintas pa'y mo. Mabit nga min na dumakkel ti ubingitan, Mare. Iso ang nadakkel ang dadagos. Ala mamin dagitan. Ayan da ka nun ngay. Paumaydan, bakit? Wun, on the way da ka noon. Nagkukuyog da ka nga upat. At da ka no inarkilada at tricycle ijay ili. Iso tinagluganan da nga agawid dito, Kat, paumaydan. Wun nga road. Asidad da pa'y ki di siguron Ada nagsardo nga tricycle iti bataw. Ay iso dalaki di dagitan. Umay ka, tainta sabten idan lakay. Darasem. Nanang, tatang, iso ni Salvadora, nobya. Naimbag nga oras yun. Nana, tatang, agmanuak. Agmanok mat, nana, tata. Sami, Rosa. Apay nga. Agparbang ka bakit? Agparbang ka. Nasaya at ba't nakapasyar kayo dito yung lugar may Juvito, Salvadora. Dandan di na kayat nga ikuyog ni Rosa, tata. Ngam impilit ko ti simurot. Oray siya nga Rod. Di na ko maikuyog nga agawid din sa amin. Ngam inay ayok. Dito kayo pailaan, we. Ka-income pa'y mangisagana iti merienda. Anyamot ti kastangar aramidin yun sa amin. Rosa, nakinubyo kayo. Kasjay pa'y. Nang, ay ayatak ni Jovito. Ay ayatak mo ni Salvadora, nanang. Ay na, dyan kamuka na kayo. Pagawidin yun dagijay at tao. Kasano nga rod ang maadaan kami iti apo ko no kasta. Nalakamot la ti remedyo dahi tananang. Mangampun kami to iti ibilang mga anak Kat isuntong dagbalin nga apo ko yo. Uray da kami, nanang. Kasta ti plano mi kan ni Jovito. Saan ang mabaleng? Jak kayat nukunak, jak kayat. Bakit? Anya ka ka di? May surum ayat ti puso na gitanak ka. Anya mabalin mo no isudat ti kayat da. Di mo konsintyan dagiti anak mo si Kabantor. Mangibabain kayo. Nanang, mawatan da kami kumamat No kayat yaw, agsinukat kayo laang at itinubyo kun nubya. Mabalbalin pa'y. Anya? Ni Salvadora lang ti love ko, nanang. Oray siyak mata. Awan to ti pangisukatak ni Jovito.
Isulaang tay ayatek. Nasingputmut ni Jovito. Ay, jak ambo ka na kayo. Nasakit ti ulo ka na kayo. Pimanaw mo't lang dagiti anak ta. Imbes sa talong aldaw na dito'y balay. Kasta mga minti pakpakitan patakwada ba kay? Napayakas jay lakay. Nagpadaan dalaki di mo taon tinakirelasyon itilakyon kun ba yun. Nagtulag da nga ta akas jay kipakirelasyonan da. Nairan-ranala siguro mo da. Nagmaditirik naglakay. Kasanong arod amaadaan tayo ti ado nga po ko. No saan damot ang makaanak kan makaputaw. Ayawanan. Saan sa talaga matungpal ti tartari gagayak ang maadaan iti apo ko. Anyat amom. Pamakan magbalo tumilaeng ti panunot da. Basta di mo gurang-guraan dagiti anak ta. Bakit? Magbagam lang ah. Ngam di mo ung-ungtan kin gurang-guraan ida. Taamangan numasae tirik nada. Isubli ko undag ito'y dinawat ko kang kaabado ti maladaga. Mare siling. Ha? Nay, apay ngay, Maray. Saan mo laang mausar na kita, Mare? Sayang no nakatambak laang ijay balay. Apay ngay. Gapo ka di tatumboy kan bakla ti kayan ayat dagiti anak yo, Maray. Amo mo lagayam. Ngamdamagam pa'y laang mo. Ha? Sige, mapana kong agyaman aklaangan, Mare. Nabayagan asan anagaw awid kan imaw-awag dagiti anak ta. Kumusta da nga tamot din lakay? Huwag nga raw. Gimura dan sama kadatan. Ay, isuda pa'y lang at kadagiti kaayan ayat dalakay. Diya ka mo bakit? Ha? Ada tricycle ang nagsardeng iti batog lakay. Ha? Bakit? Agoy ka. Dasama ka ni Rosa Jalimsag. Ada nagit anak tabakit. Ha? Upat naman. Kadwada nga tamanaan dagiti nobyo kun nobya da. Abakla kun tumboy. Tatang. Isu ni Jemina. Nubya. Ha? Agpaisaw anak ko? Naimbag ng orasyon, Nana. Tata. Ay, kastamot kang kabalasan ko. Ay, masikog mo't to'y nubya manak ko. Una nang. Ket tulagan tayon ti panagkasarme. Nang, tatang, isumot ni Gary, nobyo. Agore ka, Rosa. Kasladakkel ta tiyan mo ah. Masikugak mo, tatang. Agpatabulan ng tisikog ko. Ay na, agpaiso ka di dagito'y amakit-kitak. Saan atagtaga-inop laang? Tulagan tayo matanti kasarmi ka ni Gary. Ngamin, masikuga kon. Ay na, pinaragsak dak iti kastauna yan nako. Ay won, sige, tulagan tayon ti kasaryaw. Mariol lang, adda nga tabakan ti asilid apapaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, Mari Koreng. Kasla na sa una idi nga dadwa kwarto bakante. Diyak lang mo no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, Maray. Tagsapsapol di kapsat ko. Sige, Maray. Ngam no adawayam, mapantaki idi jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumaray. Asino ti agabang manang ulang? Kabsat ka no ni Mari Koreng, kabagis. Wan, pare. Tay lalaki akabsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan mo't ngamin space ijay balay. Tanagbasit ka nga road. Asino akabsat mo, Koreng? Ni sinyaw nga artag?
Wen, ngam saanan nga artek ita, tanagbalbali wen. Manipod nagsakit, insardeng nanti bisyon nga arak. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saanan na lang asawa? Saanan. Takderan na siguron ati agbaba aklatan. Anda mo kati bakante ado a kwarto Alaan na, jay may sa kwartaw. Basta jak kayat ti artek ngagbalay na bordar. Kan jak kayat ti bisita a bordar ta maringringak. Jak kayat ti naariwawa. Wen, inso, ibagak to day takon kwa na. Di, ada pa'y may sasili da pa kantia pa ba ngamin saw? Wen amanang. Ang sigurado ang maalan tumutla dagos na jay. Ta adaw tagbiraw iti pagabangan dito ilay. Wala. Napaspas sa maabangan dagiti papaabang mo ta ada dito ilay. Ado, tagsapol iti pagabangan dito. Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako na ito ide. Dakal mo gayam ti pakairanodam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kaslaka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala. Pudno na ita naku nam. Inso. Tao po. Tao po. Nay, ada tao. Sino nga taday ta? Nagpintasan a babae. Nagsiksay. Anya na jaya, Deng? Mabalintag daman, tata? Ay, uwan. Anya ka di na jaya, Deng? Dito nga mintiin to dudang ayan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang, ti ipapaabang ko, Deng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang? Ala. O may katay pakitak ti bakante asilid. May salayangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan CR. Nao kayat mo Uwen tata, awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga ang sapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito Alang araw, o may katakitam ti bakante asilid, Adeng. Na mga rabi ading Emma, nang rabi kakadain. Saan pa'y nga rod, tata? Ay, apagiso nga raw. Nang yugak iti si daem. Nagado ngamin tilinutaw. Kat sayang no jak maibaws. Ala, agyamanak nga rod, tata? Wan kayam aday. Madamag kumanlaeng. Manutawan maun. 22, tata. Ada ka din nobyom? Ha? Ay, awan pa'y. May mayat mo't lang ti single akanayaw. Ta awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang, ti ipaay lang ita boyfriend. Lukwan da ka laang ading. Man-manong tinapod no alalaki ita. Mabilbilang laangan. Ano, awan sapay kidin Nadaman na batbati loyal alalaki ita panawain. Dagitay kaskanyak alalakaya. Ha? Ala mo to'y ipadigok asida aday. Tapno makapangan kan. Ada ka di inapoy mau. Tano awan, inak mga lataikan ka. Ay, saanan, tata? Nagluto akitiin na po Ensaw! Ayamaw! Umayaman! Ada, di ki kusina manan. Kung ka daw, tanay. Diyak mapanawan tayo, lutlutwag. Nay, nagsapa ka mo ngaglutluto ka ba, guys? Nagadu matalutlutwa masidamaw. May bus mo na ita. Linayon ako na tapno mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na, nagsaya atan. Nagswerte mo dagita borders mo. Kay laklak amam gayam ida iti si Danda. Wala.
Kastro iti pagwadan nga agpapaabang manang. Kaslak kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti sidandan o kasto yung agluto ak. Ay kamayata nga raud. Ngam kita mata amangan no agruamda. Amangan no masadot dan nga agluto no kanayon nga ikamida iti sidanda. Saan? Maday tagim imot manang. No lalaki day, apay din ajak mangiranaw. Awa na. Ngam, agoray ka. Taga ano di napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapaw ulit pagabangan na. Anya trabaho na nga eh. Pagtagilakwan mo titi silsilpon jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Iso ambay kawak. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito'y day. Wala. Mayat gayam ti ubing aborder mana. Ha? Anyag kaya mo asawan? Presko gayam itirik na kin mata. No ubing kin napintas ti border manang. Amom adeng, nagpintas ka man. Makapasalibo kag rik na ti kinalapsat mo. Didak man pasablugan, tata. Haman, talaga nagpintas ka adeng. Ewan, ready ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manutikas kan kang agpapaabang. No korsonadak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? No kayatan nak, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, iti balay ka. Sigurado ka? Wan. O anya, kayat nak, adeng. Agkatunan na. Sayang ti libre nga ahabang ko. Ha? Oo, edyak lang pagaraw. Adamot gayang pa naggustom kanyak, Emma. Ano, kaslak lang tumay tayab, iti nakaro aragsak ka. Ay, ano kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan da iti tunggal maysa. Nay, anyat kukuam dito abay tiri daw ni Emma, sikati na. Ha? Ay good. Agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo pagpaanginan. Dito'y pa'y bataw, tiri daw ni Emma. Ikatagtaw na ito'y tugaw ditaw. Ha? Ay good. Sigud mait nga datugaw ditaw. Apag-istambayan mi aborders mo. Yakar kong na itatugaw. Alala, tumakdir ka. Ay batog tiri daw ti silid mo, ti pangikak iti dayta. Tulungan nakta, bagkatin ta dayta. Podno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo aborders na. Tayla paborito na aborder na atik ikan naman ang. Anya, apay, ada paborito na aya aborder na. Ada, tay napintas apalasang aborder na. Ang nusak alakayan, kan tayo abambakit aborder na, di napagan anaw. Anya? Kursunada lang sa ngamin na niya abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakar kalangan iti pagnaadan, Emma. Umay ka ni Jisilid ka. Uray ta nalawa Jisilid ka. Ay, saan Analat sa undag iti tataon nga Ikat niya kuma. Sana bali at agayan ayat tamut tayo. Diyak kaya't amaamuanda, Inso. Sigurado panunutan da arupat kwarta. Sigurado nga ibagada aga puta sikat aking balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta.
Awan bibiyang nakadata. Tinapatag, akin inayata. Basta dituyak lata kwarto kon inso. Ilimod ta pailaang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta, anya. Ibain naksamat ano biyam. Sana kasta. Maawatan na kumamot, inso. Diyak ngamin kayat apagpiestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kayat ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, at ang nobya ka. Ha? Nobya? Asino ti nobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder ka. Aniya? At danton napintas nga ipagmamanan. Ikasar kun to na jay. Hanggang saan pa nga ita? Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing dayjay. Ikot siyempre ore lakayan ko'y kabsat mao. Napingsa pala ti karismana. Ay, kabagis. Pagabangampay. Saan libre ti abang na. Tanobyak kat nga roday. Ang amnay, di mo pala ibagbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga ado manan ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas tinobyak. Ado nga men tinaapal at tao. Nakma, umayak man. Tao po. Nay, ada tao. Ha? Nagpintas mo't babae. Sino ka tatay ta? Anya day adeng. Naimbag nga orasyo, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ay wala deng. Apay agabang ka? Wan ko mga rod, tata. No adapay bakante, Ha? Kwa? Sayang. Napunumad tayo. Kwa gayam. Pumanaw gayam man tayo may sa aborder ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalinti ang pa-reserve. Una. Sige. I-reserve ko para kin ka. Kan ibatin ti sipi number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka no nakapanawan ti may sa aborder ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mga bang iti dayjay. Ay kat makaamu ka lata, aday. Apay nga'y papanawan na kon insaw. Agbaybayad akmo iti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpal yang agbaybayad. I-renovate ko nga may, hindi kwarto nga ayan mau, tinaw. Palawaag. Apay adakas ta. Ag-renovate ka, may sala kwartaw. Unag nga raw nga i-renovate ti kwartaw nga abangam, ta akin igid na jay. Anyan. Ikanak nga rod iti makabulan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabali pagabangak paray. Nabayag unayan ta makabulan? Umdasem di talong aldaw pawayway mau. Basta intun umay alawas, masapul ang mabakantyanan di kwartaw, ta parugyakaw na pa-renovate. Patat mo ti panang papanaw na kan kakabagis. Uwan nga rod sapay nagrigat tagsapol iti pagabangan. Anda tayo nakita kapapaabangan na di taka-aruba. Nagninamag. Apartment ngamin. Ay talagaan ang inadagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaid ka pala ijay balay Ano sampay lati maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Uy, awan problema. Katagyaman ako na ay kabakis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakalaeng. Nalakano si ka, ading. Ay, wag. Madamag kumanlaeng. Malasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga agaw, awan iti married a border. Pasi ka single lang iti border ka.
No, saan abaak? Balo. Kakasta lang tayo awata nga agabang na ti balay ka. Ah? Kasta ka di? Ay, kwa, single lakpay tata. Nasayat nga raw. Manutawan maun? 23 tata. Ubing kapay talaga. Anya trabaho nga ay? Waitress iti may sa restaurant tata. Kasta ya. Alang raw. Panawan kan dito, tapno may simpamon na iti gamit mo, wag? Un tata. Ay, wag. Anya tayo tinagan mo? Carol tata. San lagayam arupam tinapintas. Pati pa tinagan mo. Sige, panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na di nga insok. Minaysanak. Kung narangay parinubit na di balay na, isa pinapanaw nak. Yung saan mo't gayam? Ang damot gayam pinagnaun na sa bani a border. Ay, wan garud naamak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen day a border na. Wan nga raw. Sigurado. Arman naman ang dayay. Ha? Tilay bagbagam matinong. Kada pa'y sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Day agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ik-ikan iti kanin na. Anya? Ay katawan madkit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibiyangan tayo ditan, kabagis. Inakagtrabaho ni Inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kan nakita. Aywan kaya man ya. Antaw, Emma. Good for 1 week na tawan? Ay, agyaman nak Inso ha. Ayun, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije siled ko. Lukatam tulatan di siled ko. Jak masangot aglaba. Iso ang laba amton anya. Wayne, indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan tata, day off ko. Iso nga aglaba akman. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidaan. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaan. Kan uray inlapaw, di kan agluto ta ilak aman kanya. Ha? Ala, kababain mo tata. Ay, di kagbabain. Talaga akastoy ka. Na para burak ka iti border ka. Agyaman nak marud ano kasta tata. Amam ading, nagpintas ka man at talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun tata, mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin namin ti sweldo. Anya? Ay, amam Carol, no kaya tinak, di mon problemain ti pagabang mo. Ha? Anyat kaya Diyos awan tata? Agayatak nga minkin ka. Kat no kaya tinak may libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Ha? O anya, kaya't mo ti kondisyon ka. Libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madalagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikrito talaan. Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat mau ta lakayakit nga ruday. Una. Sige, sikati makaam mo tata. Basta sekreto tangarod tata. Insaw, ape ang naggapu ka dita silid ti may sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha?
Awan, nagsarsarita kami laeng, manang. Nay, kita mga kabagays, saan samot lamay may sa tinubyam kadagiti border mo? Amangan no pati tay bakit abalo a border mo kakayan ayam mo? Ha? Ay, saan ba ta? Ita niya agapaw. Nagidya kalaslas bangan na tinubyak, manang. Ha? Kaya't mo asawan, dua da anubyam? Ay, kapilitan amanang. Tanay, agayat damit nga rod kanyak. Aniya? Lalaki ak. Narigat nga trasan na kita bambanag. Diya mo ano, anya tada kanyak. Pag-iin nagawan, dakmat na nagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam, kabagis. Ay, apay ngaya kasta, nubiyam mat amin a border mound. May salang nga, di mo paggigidanan nida, tamangan no madaksan ka. Saan? Anya ko man pakadaksak. Kaya't dak nga raw, pagbigyak ida amanang. Manang, umutang ak man iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta. Tauray ladwa tinubyam. Pagabangam ngamin ida tapno da kwartam. Mabainak mo't amanang. Nobyak pagabangag. Adayamat kasta. Nan, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Bayadak daw nagbayad di balo a border kao. Ay, diya ka mo kang kainso. Laklakayan ka dag pampanunot. Naulaw ka na talaga. Nay, Emma, Carol, apay nga. Pastrakan da kami tagririn ni so tayo inso. Ha? Awanan ka itibain, Inso. Ulbud ka alaklakayan. Alat ibagbagayo adwa. Ala, sumrak kayo man pa. Ta mga ano na makakita kan makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Nanay, ikaw, sardingan dakman ang kabilang. Agrom kayo na. Api naggidanda kami kan ni Carol. Ha? Ha? Sumumbat ka. Ano ko, nanay. Kunam asyak lang tinobyam. Ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglubon da kami. Kuha. Asino talaga ti ayatem kada kami? Asino ti Pilyam, Inso? Chuck, wano ni Carol? Kuha. Tangay ni Emma ti imo na anobyak. Isulti Pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma. Luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan na. Diyan makagas. Asino ti Pilyam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarunan Carol. Si Katipilya. Di mo nga ron pandagan titingad ko. Abi ngay, katsak mati mo na pinili, Minso. Pasensya kan, Emma. Awan kaya mataktak drama sa uma. Napusin sa singipan ka. Hapi nasubsuban nakbatan, Emma. Talaga luguban ka no, sana siyak ti Pilyam, Minso. Siyak ti Pilyam, wano ni Carol. Awanan ti Pilyag ka na kayo. Pumanaw kayo na ti balay ka. Anya, kalpasan ti amin. Kasta lang ti kalakanakan ka ti mang papanaw ka na kami. Ha, sa anak a pumanaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang. Taidarum ka iti rey. Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito'y Inso. Ibagak aginundawayan nak. Anya? Hey man, lolo ko. Lastog, kuna na nga ikasarnak sa balimatin kasarna. Anya magtisang sagi tamaw si Kamalaw. Dayjay nga Sir Biliano kuna na nga siyak ti kasarna nga man matgayam sa balimatin altar na.
Nabiit kayo pa'y lang amin anagam-am mo ngam nagtalag ka adagos ken kuan Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga kasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami ije bagyo ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Namin adoon alinuko da ka. Di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagaram kan ka. Aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak abinastid mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agaram kan ka. Nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak. Ngam awan latagayam. Nagsakit dito nga mang mangyayari kanyak. Ala. Adan tulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasudos ang mga klon kadagiti agaram ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna. No talaga napudnoda ken ka anak ko. Kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko di makalipat. Malam, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Wan nga ron. Ngamawan bibiyang mo ijay, tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na kon niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agaram ken ka. No kasta apanawan nakatinubyaw. Kaya't kang anding ayan malam. Kayak nga andi ngayon tibagik, tata. Hang ko nga kasapulan ta andi ngay mo. Kaya't mau, taintagbuya iti sine. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siyak. Sikat kayat ko akadwa malo. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adya pa'y papanak. Kunak man daw binastad mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay anak ko. Ay, wan nga ron makapasuron. Basta ag-break kami iti ma-boyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawanan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi dyan nga lakay. Ay kasaritam iti nasaya at aanak ko. Di mo pababainan tama di kasta. Respetuam lata talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, no ne tatabantor ti pa kay boyfriend hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan kasken kati maasawa na. Ay, wan nga rod. Ngam, awan mat nga minarek na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Wan na? Narega mo no pilitem ti bagem ang mga klon iti di mo mat ay ayatan anak ko. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalin ti makyama mo? Ha? Ni, itadtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyonak, di tabalay daninong ko adaryo. Ha? Ay, kastaya. Wait, nagwapo mat dato yung nga tomboy yan. Wan, tomboy laki ti datoy. Kas lalaki mat nga pay-payso. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay bagam laan, tag merienda taman dito yung store. Kakaiso na anagam amuta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis tampay laang nana. Tanabatik ti wallet ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Nay, unay daytan apabang lumalaw.
Ay, naumaya mo, umanan. Nabayagadi ka nagbangbanglo, Italaang manan. Apay, adaman ng nobyom. Kasta nga ka no ada nobyom. Umaya mo tibanglom. Ano ko pa nga nubyo, nanang. Ag-ar-arampay lang. Sino man ang day tangay? Diyangay anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdarasunos malaw. Kita da mga nadama asawa na. Ay naawan, nanang. 101% nga single jay. Ay basta, di ka nagdarasunos. Bayam nga agaram iti mabayag. Tapaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta, No kaya mo man ti agsangit. Alay, aklo na madagaws. Si mo ti agsangit, saan mo ta siya? Ay na, awan to ti sangitak ta sinsir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak kaw. Paliiwam ana imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos, tanarigat ti mailawaan. Nakitam di agar aram kinimalo nga anak mo, Lulek. Sampay ata di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangar-arman na iti anak ko. Iti cellphone siguro Kano ija istro ti pagkikitaan da? Kasta aya. Ay una yun dyan anak ko. Imbag baro pa dyan lalakay. No ngay adaman ka inagaw dyan anak ko. Ha? No kasta? Di mo amo atumboy agar aram ija anak mo? Nay. Day na ba imbaga day ta? Diyak mo bantaur. Ay sos, bagbagaam dyan anak mo. Ungtam no kasapulan. Apay, di mo kayat ti maadan iti apo ko. Kayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw no dahi dyan ti pakirelasyonan na. Di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam dyan anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siya, uray lakaya ko. Makaputo takpay. Di uray 5 tagbalintong apo ko no siya ti pakiasawaan ti anak mo, Lulek. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay magaw mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak ko. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan kita tay padam babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki nga inuluklukon na kamat. Kitaan nyo kadi, manon nga lalaki tinang loko kanya. Nag-ado nga yung karkarida, nga maawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga man diyakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba ti atiwan na nga lalaki Diyay lang busis na ti babae. Ngam ti taktak dar nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakap mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan amin. No anya ti pagragsa kakat suportaran niyo. Han nga kasta nga kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, si kamot gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, Malo. Ha? Agpay som. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Ala, agrubot ka tayong tag shopping. Nabatik magkayam tayo wallet ko. Anyamatan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga tayo chay. Ay, kat yung kabiit sublian Maladaw nan subliak pay lang. Ay, bumulodak pay lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga niya wallet ko. Iso 10,000 ti buludak ka niya. Ay,
Awan matikasta nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Mabalin siguro day jayan. Ngam panayunam ka ni nanang mo. Uray 2,000, ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang, no makaawit ta. Dumagastan to balay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaang, ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Uray nalaka ngam nagpentas. Kaslag balor iti ribu. Ngam handa nga mo. 150 lang gayam ti balor na. Wan nga Rod. Kasi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay man. Mabisinak. Ha? Apay, ada kwarta mga pagkaanta. Awan matan na bati iti kwarta. Tainggatang ta iti t-shirt mo tinabati. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Ha? Nakat, sige ang Rod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makamo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuka ditoy. Utangan ta pa ilang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak amalo. Ay, dito'y kapailangan. Ay, nakasarita bit tigayam kung akin kuka dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayan nak ngagsubli dito'y. Ay, sige nga Rod, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday dya nga Rio. Jak mata nasiputan ti tinurong na. Adala ang tantay dyan ti kahira nga mawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid da dyan nga Rio. Ha, rumurakit din ito'y. Oh, miss, mabitar. Ha? Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, ag-awid akon sir. Taawan matan dya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni? Kunak manon nakisarita kanyam di kaduak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kanupay ti kinan me. Ay, diyak amamu ti kaduam. Kuna na nga agsublit amapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tan. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tan. Basta agtugaw ka dita, miss. Ngamno at da kwarta. Bayada mo ti kinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. Lukas ta nga rod. Di ka bumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsubli ti kaduam. Makaturturog akon nga agururay ito'y. Ayan na ngayon da dyan nga Rio. Ay. Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti ka ba? Ay, agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kaduam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan, aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. Nada ko makwarta ko ray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, ag-awid akpay atay nakpagalay ti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsubling. Ay, agsubliak, sir. Promise. No kayat mo, doa tama pa ni balayo. Ha? Ay, mangipas-pas ubuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga rin ni balay me. Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Ay, basta mangtit kayo iti 2,000. Bayadak tumatlang no damanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabait lang, Arod. Nay, anyat sang-sangit ang malaw. Ikan sama na naturog iti rabi ay.
Naalingag kong agsangsangit ka, Idirabe ay. Sa ita, agsangsangit ka pa'y laang. Manja kon nga talaga, nanang. Manja, muntay. Tiag ayat, agpapadamot gayaman amin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. Apay aya. Bulbulas tong dadya nga riyaw. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila. Tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa imbagbaga-kanyak. Anya? Ala, sana bali, tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Ingatangak pa iti sa ku 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinanme. Anya? Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Gampi manaw mat gayaman. Sa lawasaw da dya nga tao. Ay day ka ngamin ti madikeng kakas. Tanaglaka ka ngagtaltalag. No adakid dawen-daken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Asino da ka day? Siyak tagin ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Adda ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Ala, mabiit la ang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga riyo ti siyang ramano, ada kurang ko manong. Sana din. Sobra kindi Ada sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato yading. Sorry no, nagkamali ako iti kwenta. Isublik to sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isubli. Tamas siya nakiti inam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alam, awata mo nito'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakit din ading, di kagbabain. Tamaning po dita. Kanayon konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar ko kanayon kang kaading. Kunana mo sikat ti damagat. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarungkaran na. Basta, mamuam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka, Malaw. Wan nga rod na nang hanukon nga aklonan. Sigurado matla nga lokonak tumanan nang runakat guwapo. Kasla nasing pamatilangan na. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtignay ken panagsasauna anasingpat. Baka nga'y agin si singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng kaday ta, anak ko. Nga kasla nasing pamatilangan na. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan manang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka? Wan na nang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, auntie. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan Malo. Asinaw? Jay agnagan iti Cesar. Wan, auntie. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga ni Malo. Wan ka no nga ron, auntie. Gani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla nasingpot mo dayjay alalaki anya. Wan, auntie. Iso nga aklunat dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo, Malaw. Ni, asino nga kasinsin ko, nanang? Di ngay Leslie. Agkasaran iti mabiait. Kaamaw no asino ti mangikasarkan ko na. Ha? Asino nga'y, nanang? Ni Cesar. Jay binastad mo nag-aaramkan ka. Anya? Uy, lukasta. Han nga mang luklok ko na dyan nga lalaki? Saan siguro
maikasar naman tandya kasinsin mau. Kat, kumusta nga iti adi asawa na, insan? Kastoy, naragsak, insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kaya tapagtrabahuan sika. Kanaggagat at talaga. Wey, mayat nga rod ano kasta. Sige insan, tagawid akon. At dapi ngamin papanan mi idi asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk ulang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Ilay, apay asino di lalakay akanayo na mapanitabalay na nanam Amirna. Ha? Asino alalaki tatang? Di kanayon anak kamotor amak mapandita. Way, isaw. Apay asino na jay? Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam Amirna. Diyak mo Apay aya. Uno agsing-singer itilon. Apay naglon nga tada Amirna. Diyak mo tatang. No delivery boy mate. Awan mat imut na mapanditan lo kwa. Ima mate na mapandita balay da. Ket amangan no kabagyan da Damagam tuman ka ni Tesay. Alright kaistorya amot ni Tesay. Saan? Damagam to anya. Ni, abay aya nga interesado kayo iti day ti lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mat nasakit ngamin ti matak ang makakit-kita. No kanayo na mapandita balay da dayay. Bayan niyo tadamagak to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw? Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kaya't mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo iti linuto asidaan Saanan? Kas tama lat si Dami. Aywan, madamag ko man laang, Tesi. Asino di lalaki akanayon nga umay dito balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ala, saan mo ta? Asino nga rod nga dayjay? Kabagyan niyo? Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si katar-arman na. Madlaw mga ubing dayjay ngam ni Nana Mirna. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawon. Kastaya. Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni nanang mo nga uray pagkatunan niya. Una, adupay laang tilalakay nga agcrush kan ko na. Ngum daye samot alalaki ti kayak na. Adu ti aggandat nga umay mang pasyar kan ko na dito'y balay. Ngum di na kayat. Gapo ata lalakay dan. Daye mo ti kaubingan nga agar-aram kan ko na. Aya, kat inaklunan. Jak amo Di namot ibaga ti agpaiso kanya. Amo na ngamin ajak kayat dayi aparakan kwa na. Ay, makinobyo da, ubing pay. Tay kumamot kataeban da Onya, nagkapukan ni tabalay da nanam Amirna. Tinamag maun no asino di lalaki akanayo na mapandita balay da. Wentay. Ha? Nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Iso nga adulat tatag kursunada ken kuana. Ubing ba't na dya lalaki ngam isaw? Imposible Aman, tatang. Agar-aram ka ni Nana Mirna dayjay. Amangan no kaya't nala kwartaan ni Mirna, isong ar-arman na. Ta pensyonada ket ngarog ni Mirna. Diyan mo awan pakibiyangan tay ditan. Biag dadaytan, tatang. Ay, Ni. Apay akas tati jaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. Sumarampiting mo't na bakit Mirna? Bakitan nga agpapaaram pay laang.
Dilagbain. Inaklon na siguro isa kanayon di tabalay na dyan alalakay. Kabaybayan nyo ano kasta ti kaya nangaramidon. Anya ko mapakibiyangan tayo kadakwada kat karo ba tayo maalaida. Ay na. Nagmayata talaga tagkapi dito'y balkon no kasto'y abig-bigat. Na, apay aya kanayon ka makigiddan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapiak dito'y balkon may makigiddan ka ngagkapi dita balkon yaw. Sana siya kung makikigiddan. Sika. Ah? Siguray nakastod aramid ka niya. Sika, tinang tulad ka niya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamit timang tulad-tulad kan kangay. Nagpay sumay, siksiputan amin na karaw-kaw. Ay, Sams! Baliktadan tilubong. Sika ti man nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Tala ka man. Anya ko mati binibiyagakin ka alaman. Agraraman ka may tabak-bakitan. Feeling mo, sika kanayon, tiyan atensyon ka. Ipagod mo man kiti na kita asam, na kanayon na agrugit dito sangot ibalay ka. Ay na, kanayon na nakapagod na kita asok. Italaan ngayong bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Una, hanggang dito yung magtipagrugitan ka. Oray kumaano darusam. Ayan, ebidensyam. Naisuro na kita, sumay. Ang muda, tipagrugitan da. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay dagkallo-kallong dito. Awang babayin dagita dingwan. Imaladay ti amo da, ha? Sika, cawan babayin na. Bakitan ang gumaras tigay. Sika nga, laklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayuditan. Umunag kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastangar aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy ting mo na. Sumanaw, kawa madingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrag tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo di tabalkon. At dalat ta kasinsin nung batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw, apang pangaganak na ita, Mirna. Ngam itala at tinutupak na napunwa na ka. Laklakayan kayon. Ngam day tapay lang makiap-apat ar aramidan nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ang ma-stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Ag-relax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano nga agragsak ka? Akno kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan. Ignoran nyo. Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan nala ka lang ibagam ti kasta. Tesey, ayan tay kapikong ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo ano, husto ti timpla na. Nasobra aksa ti asukar na. Nan. Husto mo, mayat. Sakto laang anak ka. Ala, panawan kayo nga rodan. Tainak ituloy ti agluto. Nalanak ka. Ay na, nag-iimasa talaga tagkape. No kasto'y medyo nalamag baset. Ay. Ano, talaga ti gumaratigit, ababagit kita. Na, apay, asino man ti pangpangagamditan si ka, bitoy? Tiyag sile, magasangan, siyempre. Bakitan dalangan uran, agpaaram ka pailaan. Piling kin-ijer na. Adumat ati lalakay di taman nakibiyang.
At dapay atiw da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di dapay lagadil dagita dildila da. Sika at agadil. Nay, apa kasta ka. Sika magayam ti masilyan. Sika tigil tay. Awan ka na baga amang ilunod ka niya. Ilunod mo, tabagbagay. Bakit ka na dyan pampanuno? Nakarkaro ka ah. Umapal ka lang tawang ngamin armam abalasang. Angam siyak, at dagar-aram nga ure bakit akon. Kau ubingan na pa yan, dagar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Gam kinapudno na. Dahil pension mo, almanan na. Napal mo lang dayta. Bebe. Awang ngamin inspirasyon na. Sarampitin, bakbakatan, gatan, karangkang, papansin. Sika! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din dahil nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing nga dayong siya. Kat, basta din yung aminan Tapno sardengan na kayon asar sarungkaran. Wanto, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito yung balay. Pero huwisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kun pagmirmeriendaan. Ay nadi ka kadiag kaskasta. Maditi agim imot, anak ko. Umay ka, Gerald. Taditi balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makikita mo dito eh. Makita data na iti lumabas at tao. Kanya kuma, awam mo dakas nga raramidan ta. Agsarita talaang mo. Kaano ngay nga klunan nak, Mirna? Nabayaga kung agar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nakadi talaga. Ang mga notay pensyon ko lang ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangkaak lang agsasaaw. Anya pensyon nga bagbagam. Tsak to pa'y ammo ngagpinpensyon ka. Ha? Aya? Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaiting. Samot Jak amo day ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga road? Basta timakunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya ka lata nga umay dito'y balay. Anytime. Silulukat to'y balay may para ken ka. Agyamanak. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato ng Mirna. Aklunan na kaun tagasawatan. Ha? Hey, salakay! Lagi ito'y aso yun, ipagod yaw. Umay na, agrugit ito'y parahangan na agung-ungat ti karuba yun, Mirna. Di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy ta kay di tagsarita. Ay dumundin ka man dito. Kagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay kamot dito'y parlor, paribito'y. Anyak ipaaramid mo. Kwa, lete, agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuko dito'y. Eson tumot lang nga imay ka dito yun. Kwa, ang dardarasak nga may. Adapay ngamin papanak. Kano kayat mo, gagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mo. Ta agkuyog tan nga agawi di balay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan naktulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, ta agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsaya atin. At dapay pakape na. Wala. Tapno nagagot ka nga kukulite. Mabitla nga, tay nakalaan tay kape, kan tay meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa, umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwan ni tatam abito'y di tabalkon da. Jak ngamin mabigbig.
Diyak unay makita. Ay na, kasano nga rod ang mabigbig no makita nyo. Kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo nga Nagloko kan. Apay nga alino katam. Ay na si Kabat. Pasablugan na paibot dito'y. Samahan. Talaga ang nagpintas ka, lete. Nimot gayam nanalit ang manicurista nanang. Adamang amampang day tabakitan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kat gagangay na naragsak siguro Nananan, painakman alaan jay hos. Agsibugak man kay di iti masitas ko dita paraangan. Ay na. Nagmayatag. Dapay kayang pasurot na foot massage lete. Ay katun Hay! Anya day jayan ngay. Nagkapon day jadan Ay, Mirna. Anya ka matang. Apay ngayon paturong mo ti husyo dito balkon ngay. Parsyak lang day ta. Gagangay na atag sipsibugak kang garaw. Apay nga minakundi sibog kay timulam kat kalkalpas na titudo itay. Hawa bibiyang mo. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan ko litay. Tani, mabang-aran tirik na. No. Hello, darling. Ay, umay ka dito balay. Sige, harap taw na yan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason, no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel ta. Jak mangarod amo tesi. Mayat matilin nangan tang anak da. Nga bisuda, sanda nga agkadot-dutan. Uy nga rod, kinapod no na, masikuranak matin iti kastingar aramidan da. Ay, anya nga taya ti rumbang aramidan ta tesi. Mang panunot naman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung man takapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inakman agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito'y kayong kusina ng agkape. May mayat agkape iti balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon. Agsinsinong bat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na Isaw ti mangirog-rogi iti apa. Apa-apaan nak. Nalastog naman ta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanungay naklon di agar-aram kan kuana, tatang. Anya asaan? Inaklon nan. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dilaag pain. Ay na, adangag pa'y sunobya na ngambakbakitan mata. Asinaw ti pangpanggagam di tamir na. Siya? Tiag sile, maghasangan. Uray bakit na pintas ay sexy pa napunaw. May mayatan tikas ka yung tay ubing anobyaw. Mayat kay diti ubing anobyo at akapigpig saan na pailang. Day talakay ngay. Nakulbutan. Kay uray si ka nakulbutan. Kapay ti ko nang pabing kapay. Kapanunot mo ati ubing isutamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalaing pa ngagpanuno di grade 1 ngam sika. Nanang, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkapil kayo dito'y balkon. Makiap-apa kayo. Anya matikas ng aramid yun. Di kayo laagbain. Hala, umunod kayong tatang. Tarasan nyo. Di kayo lagbain itikas ng araramigan nyo. Ala, pastragam taman nakiapa nga amam Eli. Tama nga noan niya pa'y timaaramid ko kankwana. Kat, pada sa madang rantiamak. Siyak ti makalaban mo, tese. Day-day na matibagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agis paring ta. Kawa na. Day talaga yam. Agruam
aminan tayo na mga papay tama. Dayta amam, ti mga papakin ni nanang ko. Nita, kasta gaya ma. Umay ka mga ron. Sa anak magpatiukan ko. Ay, na, di ka pinagay. Ay, sospitoy. Tulungan na pa na mga nawag ka nagigyan nakta. Gusto na ito, Nelly. Huston! Papanam, Tesey. Sungatak dayjay nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Huston, di kan makiapa. Eli! Rumuan ka dito balayo! Taagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parang tag-ispaling ka dito. Ha? Ay na, bitoy! Anawag tanak mo! Tanawag mo to anak ko! Juan Mirna, ang sinukat pa. Sikat yung mga naway ti anak ka, taanawag mo ti anak mo. Barang denggan ta. Ay, sige, bitoy. Basol yung amin daytoy kat nanang, tata bitoy. Gapoy ti panagap-apa yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ha? Kape, Mirna. Madaman ti panagkapek, bitoy. Diyan anak mo nga'y, anda dita? Nakaturog pa eh. Ay, na. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wani nga raw. Saan da pala makamove on iti panagapan ah. Ay, unay mo ito nagitang anak ta. Makapada nagdamad. Mirna. Liklikan tangaminin tagapa. Tapno sana may ramraman na iti anak ta. Akut si kamot lati urayag amang ibaga iti daytaket. Si kamot ngamin, kanayon nakapanggan idi. Tadamot ngamin ubay nga boyfriend mau. Saan ko a boyfriend day jay? Kanya kon pinaumay di tabalay ta, naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak, no aramatan nakla nga mangbayad iti utang na. Sika kidi Adan sama nagkinawatan yun ni Jay manikurista nga ayabam dito balayaw. Nawan? Jakmat inaram day jay. So kinaklaan day jay. Mirna, sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikatin kasar ko inday? Amumat apinikot dakla inday. Ala, wanan, lipatam daytan, bitoy. Tangay agpanatan abalaw. Apay ko subyan ta tinapalabas. Si Kaman, bitoy. Nana, nga kay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay isaanan, anak ko. Tapis kamin ni tatam abitoy. Ewan, tayo si balasang kaw. Nagkapya kami. Iso pa nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak kaw, wan. Di kay kumagap-apan, balasang kaw. Lukas ta? Ag-ex kayo? Nana Mirna? Tatang? Wan, anak kaw. Makita yo. Ag-ex kayo gayam, ngam kanayon ti panagapayo. Kasano mo ngamin ket kanayon nakapanggan ni tatam abitoy anak ko. Wala, tagim imo nakit nga raw. Di naklamaawatan nun, Mirna. Ket, anya nga ro ti plano yung itatatang? Kwa, sikan ti mangibaga, Mirna. Sikan, Kwa, plano may asublian ti na palabas may. Anya? Ket, adda-kada kayo dayta. Total, agpada kayo mat-anawaya. Awan problema kanya. Hala nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung tarumwar kami biit kinitesi. Ikanda kayo tigundaway yung agsarita. Ala, rumwar tapay lang, Tesi. Wen Eli. Mayat tiwagas ta, Tesi. Nagkore. Wen nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyadamat lang.